Mbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti na arugorĩtio thondeki wa barabara ya Jerusalemu akiaria augĩte nĩthiritwe akirutira kugwatana na thirikari na kuromba mbeca na unja tiga cio CDF nikenda ombana na mirandi imingi ya uthii na mbere nkuruki na augĩte na kugwata mbaru mubango wa one man one shilling one vote akiuga nĩyo njĩra mbega ya gũtigĩra uthii na mbere kiri icigo bunge Mutugikare ari nacio. Ende urambirite South Imenti ndene miaka 5 te siasa imaendeleo ya kuthithia na bukona. Ni migambo ya mbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti akiaria kagite ne karakurugora murandi jwa kuthia barabara irere nyuma ya tauni ya Nkubu ira ni ya Jerusalem gweta kumira kiri koti ya Nkubu araugite watetegetia kikigina kia CDF no wetete na mbere gukuberia gicigo mbuge kia South Imenti kirendo anyi mwanya gutigira ne bakuguneka bonene kuma kirithirikari nene nyatho anda kurukia na kiama kia Jubilee uinda gwatanire na thirikari na itukugeria kuromba na ingweta nkaromba kuma ome ntetegerete CDF aki uinda ugire ntetegera CDF kineka nda ugire kaneko kinya mweje no agae ewirio icia kuga igaitanguge lakini nkageria kureta kuma bome na netu akorandini kinge kiriro alirwa muntu umwe chiringi imwe kure mwe mubunge ujo no ugite na kugwatanira na ru na kethira akirugwata mbaru akeja na ngerekano na gicigo mbunge kia South Imenti kiria kiri na sub county 3 na kiri na kari nkurukia 230 akiuga kuri na icigo mbunge binge binini birabire na kariba kai na bethagirwo bakinenkerwa kigena banganene. South Imenti tuko sub county 3 ambaye tuko na population ya 230 na tunapewa kiwango inafanana na wale ambaye wako hata 50,000 au 60. Tutapigana huko mbunge mpaka tuone ati tutapewa pesa kulingana na wingi wa watu. Kwa mfano hapa South Imenti tuna primary schools 122 na kuna wengine wako na primary school 50. Hiyo pesa tunapatiwa pesa kiwango moja. Sisi tunalipa tax mingi, na kama tunalipa tax mingi tunataka tupate pesa mingi. Kwa hivyo mimi naunga mkono ya one man one vote one shilling ili maendeleo iendelee kuwa sawa. Muthiene kiri mukandrathi urogwete barabara eje aruga ni bwega kiri atongeria kwejaga kandrathi ba matura ngugi kenda gutigira matura ni jagukira na witikio ntinditete ngugi nyingi all over the country nkamita to the standard mbere mana ninkwa mwiti asho ninkwa mushokeria ngatho muno untu bwa kumbitikia na gutwitikia twiroko contractors na gutwa ngugi na tukomba kwa ngugi antu ba area bakomba utetheka na ino nkuona iku gukuria mugongo kana devolution ukia kwithira tukeja na ngugi homi bwana Mutembei kira nkoromba twitere ngugi njega barabara eje twenda kuone karakarite gitarira je barabara njega tiji tukone ikithithua ithiria meri ngano oneka turika marinya kairi kuma tauni ya Nkubu gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare.